Kada su predstavnici Akademije Sveti Sava u Čikagu pozvali đake da se okupe u sali za fizičko vaspitanje, pripremili su za njih i jedno specijalno iznenađenje. Objavili su da je dvostruki NBA All-Star igrač, doskorašnji član ekipe Chicago Bullsa Nikola Vučević, poslao poklon za školu, dres sa njegovim autogramom, koji će sada biti stalno izložen pored ulaza u salu. U školi vlada uzbuđenje jer nastavnici veruju da je ovo značajan potez i da će biti podsjetnik za đake da mogu i oni da postignu velike uspehe uz naporan rad i zalaganje. Pa velika nam je čast. Nikola Vučević je odlučio da pokloni svoj Chicago Bulls dres Sveti Sava Akademiji, da služi kao motivacija našoj djeci, da budu inspirisani, da mogu i oni da postignu što god žele u životu kroz disciplinu, veru, religiju i trud, da kao što i on u svoju profesionalnu košarkašku karijeru. Velika čast za našu školu i za sve nas koji radimo u školi, a i generalno za našu zajednicu da imamo ovako nešto veliko i važno sada i stalno sa nama. Kao što su rekli, stavit će taj dres ovde na Hall of Fame, znači na jedan zid pored sale. Kad god budemo išli i ulazili u salu, on će nas podsjećati da sa velikim trudom i radom i zalaganjem može se postići dosta. To je ono što mi decu učimo u ovoj školi, uz akademske vrednosti koje ih učimo ih da budu dobri ljudi, da budu dobri sportisti i da se trude i da postižu dobre rezultate na svim poljima u životu. U Akademiji Sveti Sava nova školska godina počinje krajem avgusta meseca, ali i preko leta će biti održavan dečiji letnji kamp. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.